Moi inika babia se itu jaga azele revena azele talaga baba aru amma dujun yate ahigene mithun gor ekta banabo mithun palibo kurigene aha dinde safa kurigene Kura dintena na khotong kura pisade na mithun gor amithun rakhia pisade sapna paise moi na jane holibi ki ba sapna tu pai jabo tai dujon tai amma baba dujon to jolebi sapna ekta tu dikhibo moi bapna tu itu ase manu buga kapra lagaine yate ganapura gandigene pap chikar puri thaka manu mombari atma murigene thaka dukan ahigene yate gandigene thaka dikhisnegi dikhibola sapna te tu pasula moi tu moilaga papne te itu aside Azele yate hine mithunaga gor soto gor paikhana mithunaga pisap ganda thaka itu jagate prathana kuri thakadamde juribra tai halagune pathana kuri thakyasola gandigene itu damde kunba kheti jamanukan sati naone kunba kheti jamanukan do itu hinigene azele tu pakala hojola jole benika babi takwe denika pui takwe de kile mane taibi madu khaina ise dawai bi khaina ise kha khaigene te tu pakala hoje nika takhan hunigene talega prathana gandhi thaka itu hunigene nika pui thakibo moi babna de itu bi thakase itu ase holibi moi bisikutana kubo du kurigene prathana kuri thaka gandhi gene prathana kuri thaka nije laga business nije laga profit etu charigene ahine prathana kuri thaka nije laga goal family charigene ahine prathana kuri thaka Aji isor itu talaga prathana itu answer. Du kurigene prathana kuritaga itu answer kurigene. Aji sabi mithungor kanda thaka choto boraita jagate aji ma manu ahigene jama kurigene prathana kuritaga dandigene papshikar kuritaga. Isor gana Holy Spirit gana itu kan kuritaga. Itu kan amoy itu kan dikigene sagene moy la monde suku panyela ase Jehovah kam kura tule tai pokote kam kure tai dus dangor ekdo important itu jagate kam tai kam na kure sotto manu na janya manu na dekhya jagate isor tu dangor kam kuri de aji apni ka sobi itu dikhase ekta choto gor ekta de aji inika manima jon ahigene jama kuri thaka itu tu asuri na hoy Jehovah inika kam kuri olibi moi kan prathana gorte thaka manugan prathana pura manugan do kinika condition kinka bohe olop go aji azele moi kan yata thaka kambi ta teyor ba national prayer hoste thaka kambi mo kan ikiro moi milagene isola ga compress de kile mane taibi moi kan aga duk tu jane moi bi ta kan ga duk ta kan ga khushi ki ase moi kan khushi ki ase iki ase tu kan mo kan
Jisu nambra miligene isorogan kamprese. Moigan prathana gorte thakamanugandu, prathana puramanugandu. Manu Silver Jubilee, Centenary, Festival, Wedding, kiki celebration dangor kam program itu thakile. Itu time de moigan prathana gorte thakamanugandu diswale ase. Kuno bi manu moigan ke invite akurbo, moigan ke bi na janibo. Power jai. Holy bi manu bimar thakatam de, larar ko thakatam de, mon dukurin thakakan. Itu khatam de, itu inika time de, inika manu age tu hole moigan tu VVIPs de, VIP, very important person. Moigan itu ase de, inika ase. Moigan life tu inika condition itu te thakene moigan ishwar ka kamprese. Moigan bi dusra manu sina business kuri bole na para hogene anda kuri bole mon ase. Moigan bi manu sina nijera ka core nijera family te thakene enjoy kuri bole thaka inika moigan bi manu ki kuri ase tu nijera moigan bi kuri bole mon ase. Moigan bi business kuri bole na janya काम कुरिबो ना पारा इकु कुरिबो ना पारा साथी कुरिबो ना पारा इनिका एकटा होइगने प्रार्थना करते थकान होय दे पेपाली बोले ईश्वर मुखान के डेविड भी दिसे गाव भाबी दिसे होइले बि यहोवा मखा माति गने इनिका राखि देब्रा मोखम खुशी कुरुना पारगने एनिका ईश्वरगा काम खुशी बड़ा ईश्वरगा काम पुरी थकेसे किलो इतुगने किमान जो यता थकेसे अपनी किमान जो आजी किमान मानो यते जमा पुरी थकेसे मुगन करने प्रार्थना को थकबिदे मोरन कुगने मुगन निमित्ते प्रार्थना को थकबे एनिका सब के Inika prayer aptingan te request kuriya se ke meje ka sigenu duk kura itu oporte Jehovah laga blessing ekjonoga ekta family te ekta bosti te ekta jaga te ahi jaye dikhi pae inika oi duk kurigene Thakakanto Ishwaraga blessing, toleration it to be pai jai, patience it to be pai. Aru Satan oporte jitipo para takot it to be pai. Kile magan prayer house de Thakakanto hodai prathana kure, hodai fasting and pray kure. Nije laga temptation it to oporte jitipo Karne fasting way. Ni ordinary medicine means pra na para problem kiba thakile itu loigne fasting pray isurgo oidi bimar sumabi pha pabograne manu laga takut pra nije laga takut pra temptation opportunity bona para itu na sob logine mogan prayer house de taka prathana ko taka tu main matlab tu mini tu itu ase kunwa to kina breakfast tu bana ki inika itu bi logine ekta hasidia nisina ekta kotha inika itu bi kure olbi itu na hoide moi kan kure gene nije itu bhal ase biase itu jani gene biase itu gene aji tuman jone yate hit kese aji moi kunba ke mon bia kurdi bogna kui thakan hoy kubole na hoy only aji kunba church leaders deacons reverend pastor kunba pastor itu kan tu fasting na kurgene
ekta lecture school te college te lecture ekta nishina high school te teacher te nishina lesson paper gune talaga sermon itu logine dirjate koe oi bha bra kutha kuide huni pa manu khambi asitu itu pastor be chi itu preacher to be chi bha kutha dangor kutha kuide je tu ase mom potli tu kuribona para indika ta church be chi te indika thakes de obe true fasting and prayer mogan itu kurigene Isho laga kuthana kule manu laga mon na chue manu laga mon change na pure mon kan prathana borde thaka kando itu kan jani kune thakya itu kane janya manu kan tu time to nahi kane ni ka prathan pure to ami kubone mathaka ke me check siginu ke zeo mudio isikba itu laga kutha moe itu protect kubole mathaka iman itu ase arwa jia ai yate timan jona hitakise apin khan soke ekta request prayer request ekta soke kubole mathaka ekta se naga moga prathana gorte hodai naga prone prathana gure ami ajik ekta kutha kubole soke kubole mathaka isra manukhan Egypte kananta jab Kanante jabo prane Kanante ponchibo prane 40 days 30 days lagia se kuise khali only 30-40 days tempra ponchibo para distance to itu hi ase kuise holibi taikhan 40 years logine kanam ponchibo parise kile mane taikhan rostate na khabi na kuribi itu kana swagete kuthak alag bia alag bhal bi alag kuthak wa animite Jehovah tu ta khan ke logine nika 40 years birabole dishe ushe aru Egypte suru kurgne ja population around 20 lakhs suru kuise kali baba khan hisapule 6 lakhs olebi amma khan baba bacha khan so milai kene 20 lakhs Egypt suru kuise olebi sor ta khan kuise ta apin khan la mukte kanam na ponchibo na paribo enika kuthana kubi ta khan kuise olebi imansa thinde brashe unubato takhan itebi kana tu ponchibo na prebo mosa pakala leader ituke itulaga leader kheta kana palong kana inika mogan kitebi kana ponchibo na prebo inika takhan mukte inika kuthaula shi kushi itubrai sor moilaga kutha na manyo hoise বিশ্বাস না পুরা হচ্ছে এটুকুনে আপনি গান এক জম্বি ইজিপ্টে পঞ্চি বলে কানাম পঞ্চি বলে না দিব এনিকা জিহোবা তাই বুসাবরা এনিকা তাকানা গেদে প্রমিস করে দিছে কোয়া নিশিনা তাকান এক জম্বি পঞ্চি বলে না পার হচ্ছে খালি দুজন কা লেপ আর জুসুয়া এটু দুজন হি মই গান ইসবকে কইছে এটো জলবি এটো তো পারিব পঞ্চিব বিশ্বাস করে থাকা itu দুজন হি পঞ্চিব পারিছে কুছে itu কনে ঈশ্বর মুখাকে কুছে আপনি মুক্তে নাগা মানুকুন তো হলেবি মুক্তে নাগা ফ্রিডম না পাবো কিতাবি না পাবো itu না কুবি কইছে দে itu তো মই জানি আছে যিশু জন্ম করগনে Jehovah laga bacha King of King Lord of Lord jonung kurigene Bethlehem te jonung kurin thakyase Holibi town te dangor leaders khan church te leaders kene thakakan
postite matakan ek zombie Jisu jonung kurigine thakyase ek zombie khobor tu panai Holy be Jisu itu khobor luigine tu hobai ta laga khobor tu luigine shepherd sakuli sama thakaman kanke kudishe aji taunte thakakan educated manukan ishwar tu nagan manu loigne kote jaise na jani de na jane Holy be posti thakakan kunuba manu na janya manukan hodai gandhi ne pathana puri thakakan to kitya naga tu ki hobla se itu janya se de itu sobke ubone motaka itu moi enika moga pathana korte thakanga to निजे करने भी बस्ती करने भी नागा करने भी सब करने भी मुखंतु करने प्रार्थना करे और मानु बिशी प्रेयर होस्टे भी आहिगने प्रार्थना करे फास्टिंग न प्रे करे ओले भी आमी यते एकता कुथा को बोले मथका First Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit lives in you? अपने कान ना जाने अपने कान ईश्वर लगा टेम्पल से और ईश्वर का आत्मा अपनी का लगा भीतर थके अपनी का ऊपर थके इतु बाबल लगा कुथा से छोटो हबी दंगो हबी मुता हबी माकी हबी सभी ईश्वर लगा टेम्पल एकता पूरी पकड़ने जो होगा तो मुंगा के जोनू बने मुंगा के लोई ने पृथ्वी पे आइश कुछे अपनी भी ईश्वर का टेम्पल अपनी भी ईश्वर का टेम्पल मोय भी ईश्वर का टेम्पल आसे कुछे सो मानु भी जो होगा आत्मा अपने लोगों भी थके अपने लोगों थकान चिना मोए लोगों भी थके ये बात तो पासे If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are the temple. Olibi, kung olibi, ईश्वर का टेम्पल इतु खत्म करी दी मैं भी ताकि खत्म करी दी बो कैसे ईश्वर का टेम्पल तो सफा से सेपरेट से इतु करने अपनी भी सफा हो लगे अपनी भी सफा हो लगे कैसे इतु एक तक था इतु एक था Jeremiah chapter 23 Jeremiah 23 verse 23-24 Jeremiah 23 verses 23-24 And I'm only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away. Moi osorte thaka Jehovah hi asenigi khali osorte thaka moi dur de bi thaka Jehovah na hoy moi osorte thaka Jehovah hi asenigi moi dur de bi thaka Jehovah na hoy Can anyone hide in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Moi osorde apni ke dikhi po parra ईश्वर असने खाली ईश्वर अपनी moi दुजो moi खाली ईश्वर थका जो हवा असने moi अपनी दूरे जाले अपनी के दikhi po ना parra असने दikhi अपनी ईश्वर थकीले moi dikhi po pare होली भी अपनी दूरे जाले moi dikhi po ना पड़े इनका मतलब तो इतु आसे अपनी आरसीसी अंदर धकिले मोए अपनी के दिखी बोले ना पारे ऐसे नहीं अपनी आरसी के थकी भी
एकदम rocky portion dabi jabi rati te hobi ti te hobi gor te thakibi bahar te thakibi moi apni ke dikhya se isu basde moi apni ke dikhya se apni bha compression na bia compression pa compression na bha compression ab moi dikhya se pura dikhya se moi age te lukabol na prebo. Is there anyone yete kunuba iso dikhibole na parajaga jaini gna tate bohi gna bia compression ge e chumbi moi laga age te polabal na prebo motolob tu itu ase moi heaven earth pura purta moi thakya se सब जगह दे मोय थके से ताके भी थके से याते भी थके से दूर भी थके से राती दाती होबी मोय अपनी के दिखे से मोय लगा नाइट विजन थके से मोय नाइट विजन थके से मोय अपनी की पर से तुम सब दिखे से अपने रूम दे थकले भी अपनी खेती दे थकले भी अपने दिमाग दे जाले भी अपनी टेक्निक दे जाले भी मोय दिखे से मोय अपनी तोजा पंगने room bitore jalibi moi dikhya se apni dorja bongure bhag khchana sena nai ajimon apni ke sob ke hutu na thara apni dimag pore jale bhag khchana sena ke apni ekla india city de pera thakadam de kheti de thakadam de अपनी कोको ते थकले भी अपनी भा मानो असर ना है खाली मानो आगे ते भा मानो दिखी वो पारा जगह ते अपनी भा मानो खाली मानो आगे ते पिचिंग पूरी थकदम ते अपनी भा मानो गाना पूरा थकदम ते भा मानो होली भी अपनी अकेला होले रूम दरजा बंगले अपनी की मानो असे दोजार बंगले भी दिमापुर थकले भी दिल्ली थकले भी मानो अपनी के दिखले भी ना दिखले भी अपने ईश्वर के भूल गुने थकले अपने होसम भाव मानो असे अजिया आमी बोले म थकाई तो असे प्रेयर हाउस का हिले भी मैं दिमाग जोन अजी फास्टिंग पूरी थके से गुने कना पूरी से बार पूरी से Angel sina fasting kuri taka kado kuri dise. Oleh bi ami ekta putak kubale mantaka. Prayer house te ahile bi lukai kene pan bi anye khani bi anye ya chis kiki itu kapi anye kene lukai kene khai prathana kore se kune. Prathana kore hi kene fasting kutaki bo ek din ulabo पहला की पूरे से इतनी सिना पूरी जाए की खाए से इतनी खाए ईश्वर इतु जगह बना दिया बेथलेहेम निशिना आज 1 दिसंबर से जिसु मिथुन लगा गोरते जोन कुरिशे मिथुन खा लगा प्लेटे ताके तते जन गुने रखिशे आज इतु आज मिथुन लगा गोयते ईश्वर का आत्मा Holy Spirit, John Gune, Takabrane, Mangaliman John, Isoba Mangala Monte Utaburigane, Mokan, Ajijama Gune, Poyase, Itugune. Apni ka sob ke kubole mataka, Aji Foundation Day to kubole mataka. Manu takibi, manu na dikibi na tekibi. Moibi Aji pra. Moi भी भा मनु एकता हो जबो मो एकेला खेती दे जाले भी जोनी जाले भी राती दे होले भी मोए भा मनु हो जबो खाली मनु लगा गेते एक्टिंग बार मनु छिना एक्टिंग पूरी कने कि मान सा हिजे अबे तू छलबो अमी भी आजिब्रा भा क्रिश्चियन फसा क्रिश्चियन
rati te hobi din de hobi manu dit na dikhibi manu dikhibo na paribi mo ki kote jaise kote thake se mo bi aji prara bha manu ekta hoi jabo sapha manu ekta sapha manu bisasi phisa sapha manu holy manu ekta hoi jabo kuribo kune aji decision lui lamane aji protection de itu tu moi kan karne apni karne be sitam ekta hobala se yete malaga last Ecclesiastes chapter 12 verse 14 Ecclesiastes chapter 14 12 verse 14 For God will bring every deed into judgment, including every hidden things, whether it is good or evil. It was today my last message too. ईश्वर तो एक दिन तो अपनी की कुरे से every deed of yours of me मैं की कुरे करना है से बाल कुरे करना है से ने की ब्याह कुरे करना है से ने की छोटो आसे ने की डांगर आसे ने की ईश्वर तो हम सब record करने ताले का register है लिखी करने थकी करने itu mengkalaga last judgment day itu dinte anibo kaise itu anibo kaise apne kimam balkan kuche itu so tate pray mukhan dikhi pabo kimam bia lukai gene acting kuna hise itu so he apni lukai gene manma ke te apni bech mama no se manu apni log ne ba manu se ne gene ka papi na hise mo ap hole apni laga record itu asde apni itu din debe itu rati debe itu jaga debe imam lukai gene apni puri na hise inika eta judgment de so manu krone eta tin fix kugene akise kushe Yesu eta my last sermon Yesu eta parable legne manu khake kushe sadi eta ase itu tante itu malik to talaga invitation wedding invitation card so manu ke dishe mosu katishe ready hoshe khalwa ready hoshe talaga servant manu kan pathaise jagne itu kan kiman jon invite punar khise itu kan ke mati gina anibi ready hoshe servant kan jaise malik tu koise ready nimite ready hoshe ahi jabi koise holi ekjon bi ahnai kunoba to nije laga business de kunoba to nije laga khushi muchi de jaise they paid no attention inika ekta hojese to last malik to apni nga jagne mo tu kode hobby dukan te hobby koko te hobby bia manu hobby bha manu so mati gane ani jabi wedding to ready hose ani bi to talaga servant kan lo jagne rosta te thaka khan bia bi bha bi itu sob ani gane wedding laga ho itu porta puna thakise kushe itu dambe malik ahise itu wedding hall ga ahise atam te ek jondo ta wedding dress na lagai gane dress na pugane tai manu laga bitore thakese mojo de thakese kushe hey friend sathi ki hoje manu kan so dusra manu kan so wedding dress lagai na ahise bole apni kile itu lagan apni wedding dress na lagai gane bohi ase kushe itu manu tu iku kutha kuri bole na par hose kushe to malik tu kushe ta laga ten hat bandine logne norokte herde jui thaka itu jagate rakhi dibi philai dibi kune malik tu kudise itu sinaji mutu gorde khataka khan rendi baji kune thaka khan dawai khamanu khan tu mo kan ga agge da hase de prathana gora hikne gandhi na prathana gora practical kose mo kan phan manusina acting kune thaka ga to bishe hobla se de time itu pocha se jisu kuse agge manu bichi bishe hojabo bishe kune thaka ga bishi manu agge hojabo kase de kwansina aji mo ite kwansina
wedding dress na laga na thaka manu kese manu ake to hole acting prese ba manu china prese hole bi ta laga monde tai manu na dekhya itu te hole tai bia papure pap itu kan pure itu ne acting to apni bi manu ake to khali manu ake to Christian ekta singe aji mon potli pugne mo kan sob ekta bha Christian sapha Christian ekta guri pugne aji foundation de itu te so be Niger gamon search kudne bisari dne mon bodil kule aji mukan jama kuita ka itu eta tam sop logo ahibo sop opportunity ahibo. Thank you.